Uthi kawutsho njengoba ngela xesha usasebenza ezimayini kwakusenzeka ntoni? Hey sisi, ungasabuza. Kwakumnandi kakhulu ngalo maxesha. Khawuthi mvuse kancinci. Hayi khawuyovusa. Mvuse. Awu! Hayi awutsho ke izindaba zakho ke bhuti. Uthi kwakutheni? Kahle kahle sisi, ndikhulele khona pha emaplasini kaBester. Utata ubesebenza khona. Bekutyiwa ipapa netapile. Inyama bekuyinto etyiwa maqaphaqapha. Ndingangena ngemlonyeni. IsiXhosa eso sivusa phi? Izinto zesiXhosa. Sabuya la. Phela ngathi hey awulidwenze nje lasikhathi safuna uyovema Hayi bona ngibuka nini? Hayo. Kwabe ngathi ubaba omncane nje. Nobaba nje laba. Hayibo, ithi ngcwecwe bangangiboni. Uyabona lo mfana ukuthi uyagula. Hayi bafaka guli. Uma engaguli unani ke? Hayi uyabhema lo mfana. Uqale nini? Sanda kuqala. Ngoba ke kuthiwa ngabe sanda kuqala benza imikhuba enjena. Awu kodwa lo mfana ufuna ukushawa. Awumlandi mfo kaMbokodo. Uyabona amagcaleka uwo bangelithi lo mntwana benje. Enza izinto ezirongwe nje uwena. Angithi wena otefisa lo mntwana manje imkhuza ufuna ngaphuzeki. Uyayibona ke imikhuba yakho? Xolo tata. Ungaxolisi man. Ayikho into exolisela yona angithi wena omoshisa lo mntwana. Futhi man. Wani? Wow.